čekaj. Ne radi mikrofon. Čuješ li me? Alo? Alo? Dobro čuješ me, ajde. Ajmo kras, ajmo. Dobro. A ovo čuješ? Come here, you big fuck! Ovo je na mene! Ovo je na mene! Ne! Okej. Godine! Pomoć! Pazi se! Pazi se! Pazi se! Pazi me! Aaaa! Pa čekaj malo, evo te krvarim. Ma beskućnik te naganja! Level 3 je! Nemaš učinu, a može otvarat vrata. I sad sam ja mislio da sam ja neki tam. Već imam neke upgrade, pomori! Ova igrica je brutalna. Okej. Ova igrica je Okej. brutalna. A to si ti. Koji je mikrofon? Šta misliš mikrofon? Me čuješ? Jebab. Pa Me čuješ? čujem te. Pa stavi da ti... Me čuješ? Stavi na settings da ti ovako općenito radi. Me čuješ? Čujem te. Ja ne znam da li me čuješ. Ne znam da li me čuješ, da li trebam stisnuti neku tipku ili ne. Si ti glup? Si glup? Me čuje, ja tebe čujem. Ja vjerujem da ja tebe čujem. A, okej. Ništa, ajmo. Moramo pare da ga popravimo. Dobro, ajde. Ovako ćemo. Ne početi. Ne, sada sam prodao ovaj fake passport. Eksone. Ulje. I'm gonna keep Si ga ubija? Ali imam pari, para. To. Jej. Gledaj što si imam. Imao. Idemo ubiti onoga pesničnika koji je nas. Ajmo pokazati koji je sad. Pa di je Vorbi? Dobro, nemamo ništa. O, imamo para. O moj Bože,
Ja malo sam se odim svijetu akvariju. I da pušim pjesmu. Come here, you big. O, pa ima svega. Tam je. O, to je paper spray. Bože ima. Bože. I ovaj ima. Jučera. A sada mu bježao. Ovdje ima. Pa vidiš, imao sam pravo jučer. Kad sam ti sada mu se više bježao. Idemo ovdje, idemo ovdje. Gdje se nam? Ukrasti njegovu posebnu tostera i njegovu posebnu kameru. To please, pa naravno da nema mjesta, sve sam o, pa to je 151. Aj. Čekaj, sada. Čekaj, pušu. Sneak attack. I'm going. O, imam bounty na sebi. A, sada sam izgubio, ja sam... Šta je ovdje? To je dobro. Sam koristio tutorial. Da, nisam tutorial jer je bilo već noć, oprostite. Ali onako niste imali baš puno. Opa. Brate mili, ja mislim da je FTF simulator. A, vidim, treba prije. Okej, to nije baš lijepo za vidjeti. Imam para, koliko je? 1000. Možemo auto kupiti. Ne brinite se gospodin, ja sam moju zoom upravio, znači ja nisam baš došao sva, ja popravio sve konzolu. Što ti? O ne, njega nagađuju! I jadan čovjek. Zašto ideš k meni? Zašto ideš k meni? Možemo ukrasti auta. Ne, možemo ukrasti auta. Čekaj. Sada sam sada sam prošao. Mama, Pikne glava. iza mene. Oh! A vidim, imaju pištolje. Association
Pa civila su me dva napala. Ali vrti kap sad novu. Pomoć! Zašto si me ostavi? A ne, to je policajac. Policajac levo 5. Pomozi mi. A ne, daj oporavi se. Ustaj. Oporavi se. Trebam pomoć. 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 Pomoć, ova igrica je glupa, ali je i teško u isto vrijeme. Pazi se! Od leđa! O, wow, what the fuck? Ja? Pa paper spray. Ja sam samo pravio se unuti, ali sada sam pravljena. Sve zbog tebe! Ti sve krivi. Ti znaš da ja gubim health kad ti mene opališ? Da, znam to, zato i trčim. Dobro da sam ja level 2, da mogu duže trčati. Ali ja tebe ću ubiti. Koliko ti je blizu? Sa nožami, Ja. Ja sam palicom, ti si nož. Gdje mi se palica? A ti otam. Ti si ti. Opala. Snipatek. Gleda ovoga. Fight me! Povori. Wow. Već cigan. Ja njega udario po glavu. On se okrenuli i me dobije. Sad sam Adrian Shepard. Fight me! Kako nije umro? Pa superstar, da. Nismo se trebali ubijati. Zašto smo se ubijali? Ajmo test. Ajmo prosti što sam udario. Okej. Ajmo, primjer je. Da. Ajmo pinky prst, daj pinky prst. Daj mi pinky prst, daj. Sekunda da uzem. Posle. Daj mi pinky prst. Evo pinky prst. Ja. Joj. Dobro, daleko si od mene. Zašto se bližiš? Zašto si toliko brz? I ja vidim da ih u daljini, vidim da preko karte. Obližiš se. Lijepo tebi. Bacim u glavu. Fight me! A čekaj, ja sam već skoro mrtav, ovo je slabo. Ova palica je slabo. Ukrasti jer smo prijatelji. Sada smo odgovorni. Oh, give me a break.
slažu se ovdje propustio. Nema mi. Evo. Me čuješ? Da, čujem te. Čekaj. Za koliko, čekaj. Pa sada te zasigurno čujem. Oh, ja sam vidio kako si me gledao na sekundu i onda si izletio na moje lice. Ajmo nazad sve kuda, kod našega smeća. Još jedan lik mi tu treba biti. Ne treba. A kako ne možemo doći do max ovoga? Nismo došli. Oooo. Samo to. Šta sa ovim ljudima? Gdje je voda? Gdje je voda? Make fast food. Prudat. Nemam VR-a, Skype, nemam VR-a. Šta je ovo? O, pa može. I gleda ovo. Aj dalje ovdje. A storage isn't yours. Daj mi kameru da učavam. Želim izgledat. Ja mislim da ovo. Repair. Kako kažeš? Kako važeš? Imam para... A ne. Krast. Čekaj, ovoga. Opet. Ovo je to. Motherfucker! Sada se prijemo. Bacimo u mikromasu. Ja sam ubacio nužno tijelo. Opa. Au. Da ti pjevaš. Čekaj, jer se ovaj ultri spomenuo. A ja sam kao da sam ribaški. Come here, you! O moj bože, šta je to bilo? Šta je to? Pozdrav policajče, mi smo vrlo dobri ljudi. Pa šta je za mamu sve? Jel to sve mama? Ako je to sve... Koga briga, nema što. Samo ceri sve. Ovao možemo i to. Pa ti si Žara, autistična. Znam kako će tebe zvati. Autistična gitara.
They know what you get them, yeah? No. So. Fuck, stop there! Dobro, zvučiš ko Darth Vader u Star Wars. Gamer, jesi evil. Stavi sve ove iteme ovdje. Ulazi unutra. Neću, nema strava. Zato je ništa. Pa imam pare za sve. Ovo je palica, šta ovo? To, moramo workbencha kupiti, moramo workbencha. Ajmo trust malo. Ali sada, ja idem na stealth mode, se skrivati. Jer sam majmun. Pa što ne možeš ovo ukrasti? A, džavo to naše branje. Ovdje nemoj ukrasti. Na, to će se popraviti. Jeste mi ovo igrice... Si kupio? Joj, sekund. Ej, ovo je cool. Ovo je cool. Moram imati rating na level 5. Jano 1000 melje tehnič, armor upgrade, durabil, ma ovo je sve staro. Dobil sam level 1. Još malo. Barem sam 741 dolara. A šta je ostalo ovdje? Mislim, znam da je prolog, ali šta je ostalo? Ne znam šta je ovdje sve ostalo? Ovoga ću ja lijepo poznat. Ovoga čekaj. Sada ga zatvorim. Ha. Da, treba. Čekaj, ja sam trčim kada ću.
gonna kill. Ne, neće. Upravo sam. Ej! A jesi, baš si sada uključio. Ne! Ja sam se... A nisi uzeo item. A nisi. Šta? Ne da ti je na sve stav moj tijelo. Nije rekla. Da, nije rekla. Čekaj, to je to. A ništa je tamo ne znači. It's over! Dođi ovam. O! Šta ovo? Utvaram cijelu. Opa ima dobar gol. Ništa, sve smo upali. Alo, moraš ovo biti, moraš ovo. Jer ja ne... Evo, tvoj sprem ne, nemoj mene. Ova igrica. Fuck. Nisam vidio kroz bunjeće. Ti si apsolutni bajbek, ti si gledao i nismo si se. Jel ovo? Ti si se. Da si rekao da... Baja. Ne! Ne! Policiju nazvao! Ako vidiš policajce, nije moja krivica. Ona ide pre. Ne, nije našao. Nije me našao. A ispred njega sam bio.
našao me. Ma ti si mene pa sve zezno. O, ne ovdje. Može pucat. O ne, pazi se. Pazi se. Joj. Može sada da ne ubijaš ljude na ulici. Je sad pak tu kad te napraviš info za policiju. A kako da riješim stop igre? 1.0.5 Bezos me napada. Jeff Bezos me napada. Pa on je bio nešto veterinar. Promašio sam Jeff Bezos. Mogu trčati i to kako mogu trčati. I to kako. Baš na leđima. Jebaram, ja imam stamine. Oni nemaju, oni slabi, gledaj se kuri. Gledaj, nema, brzo ga, jesu ga. Znači, nije moja stvar. Evo nikakve ajteme. Ne mogu i preko. Zašto je onaj tamo crveni? Šta sam njemu napravio? A, to mi je prijatelj. Ja sam... Oh, what the fuck? Ja sam išao tamo išati ove bude kritove, a ti si tamo išao. Brate mili, ova igrica je glupa nekako. Sve izgleda kao da je izvan mjesta, znaš. Mislim, volim kukavice, ali... Ostatak igrice... Mislim, ne sklapa se sa ostatak. Lagano, je. A šta sam sada dobio? Kvaliteta vidija. I jedan ovdje. Come here, you big nut! Volim kako je igrica. Ijo! Ulazi unutra. Ajmo ništi, ja moram ući. Imaju pipe bomb. Imaju first aid. A unutra su kutije. Ajde nam ništa. Još 2 fali. Mene zanima.
Našao si? Ne. Ovaj se probudio. What the fuck? Joj. Ja sam krivo osobu udario, ja sam tebe udario, mislio sam njega. Pa ja gledam onako, ja sam dobio neki 3 puta kombo i umro sam odmah. Ja sam te od leđa slučajno, ja sam mislio njega udariti, ali sam tebe. Čekaj, audio, ajde. Aj ulazi u auto pa da odam na... Joint. Ja. No, baseball, man, baseball. O, metal, five, picking, ma sve u... Joint je hit, brate. Evo, gledaj svojega profesionalnog prijatelja kako se vozi. Znaš gdje vozit? Ne? Ajde. Piše ti vozi van mape. Ali ne, čekaj. Šta ćeš ti mi? I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. What the fuck je to bilo? Ne znam. Ni ja ne znam šta je bilo. Čekaj, inventur, ja vjerojatno imam ili kaj. No. Ja sam... Ja sam mrtv. Ja, moj karakter je bio... I jao, Pa šta je to bilo, evo te? šta? Dođe, ajde razbit kutije. Ja što, ono, razbit ću kutije. Onako, razbim kutiju, padne neka... Pipe neki padne. I onda- Pa pipe bomb je pal vjerojatno i tebe eksplodirao skupa. S menom i Pa ja- ova dva majmuna je eksplodirao. Ajde, odbić. Pa ja gledam ovako, a otkud? Otkud? I pam. Možemo! Nemoj me zezat! Nemoj mene zezat, možemo ići van mape. O moj bože, daj nemoj toliko izbaciti monster jedan od zemalja Evo ga, take over. Valjamo. Čekaj da dosevam igru ovdje, samo naču sevam igru. Pa jesi ti, Pa ja sam držao sam je u ruci, što je najbolje. jesi ti. Šta sam vam napravio? O, ima ih puno, znači. What the fuck? Ovdje sam na sigurno. Ovo je mene sa pumparicom.
Ja čuo sam. Okej, ajmo onda ovo tiho obavit. Nikad sve je akcija. Tiho obavimo. Čuti se dole pa ćemo tiho sa to. Kada možeš udat, ti moraš baš. A ja ću biti tih. Ja. Jo. Jo. Ništa. Ćemo Project Zomboid.